predugačka, nepoznati autor, Đorđe Neposno. Sinoć gledah strašne snimke, jedan peče palačinke. Al mu ne ide ili ne ume, ali u sve se taj razume. Taj zna kako biljka diše, zašto kamen ne miriše. Kad će pasti kiša s neba, zna sve tajne dobrog hleba. Zna da dobre daje fosne, trupce, bukne rodne Bosne, zna kako se struja pravi i zašto se Arktik kravi. I žiroskop kako radi, na koliko se kupu sadi i kukuruz kad se seje, kada sunce zemlju greje. Paraglajder kako leti, svega može da se seti. Zna kako se teli krava, zna kad za seno kosi trava. Kada kiša stvori dugu, da ispravi krivu prugu. Zna mlaznjaci kako lete i napamet sve komete. Pa onda ide ova... Što po mlečnom putu jezde, zna položaj svake zvezde. Zna protone, neutrone, pozitrone, elektrone. Da li postoji iko sličan sa atomima, da li je ličan? Strategiju vojnu znade, onaj deo za parade, za proslave i bankete, za priznanja i plakete. Gluma je za njega ništa, prvak TV pozorišta, specijalnih uključenja i vanrednih saopštenja. Najstručniji je geolog, istoričar, arheolog, lekar opšte medicine i doajen veterine. Prvi student našeg prava nit odmara niti spava. Košarkaški strateg vrsni, plivač leđni, delfin prsni. U sve se razume glumac, komarica u kriv...